Миразадиев ағабызда сөз болсын. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sana hoş geldin. Bereketlerim. Tıpkanları dua kavurdum. Namazını kavurdum. Allah Teala bu dünyayı yarattı da sınav için yarattı tuğanlar. Perişteler. Allah Teala gayet gel. Ey Allah Teala sen bağırdın, sağ salamat yarattın. Nege mayıptadı, kıynap yarattın deginde Allah Teala gel. Ey periştem gel. Bu dünya, sınav dünyada gel. Ne noa almayıpta gel. Benim jokerlerim gel. Hankeni Ankeni men sağ adamlardı. Men sağ adamlar ürgülüp mayıptadı ziyaretim etken. Ha mayıptadı etken. Beni gülmüge ete zikir kılar, şükür kılar. Namaz okur doğru orada tutat etken. Ha sağ adamlar beni etken. Bir haftada bir ete etken. At tiki dünyaya bakana mayıptar. Allah'ın iyiyim kağıt etken. Anan perişteler etet gelip Allah sen büyüğü kim kavgat et degende beni jokerlerim geldi. Kanta sınav etmem. Burada acıydı. Mağa namaz okup mağa zikir kılıp öte degen Allah biz bu dünyada sabır menen, şükür menen, bağırır, cennet ekemiz. Ankeni bu dünya, sınav dünya, al dünyaya bağırır. Allah Teala bizge cenneti, sekiz, yedi, acı koydu. Anne dedim, ses, anne dedim. Anne dedim, sen hiç kaygılmayın. Anneni bizi Allah Teala öyle yaptı gören. Anneni biz Allah Teala'nın jokerlerimiz. Rahmat kırgıdelim, üçüncü kolda gegenlikler, kudakarede, silenle, cennette bir olur, inşallah. Амин. Мираж Жабдиев аға ұстаға бүгін өз салымын қошып келіп отырады. Тағы бірінші, урматты туғандар, Мираж ағауыз шынығында жол тұрышында аэропорт ош такси айтып деп такси қылып үй біле бағады туғандар. Үш баласы бар. Біздің жақшы ағауыз, жақшы әкекөз, айтарымыз не қылсақ, не шүгір келтірелі туғандар. Әділет. Өзі даярданып ушул концертте өзү дагы бираз сиздерге маанай тартылайын деп бираз болсо дагы ыр жаздырган бир сонун ошого күбө болойлу баардыгыбыз. Адилет өзү чыгармачыл жигит. Бул дагы жана айткам, бул өзүнөн кичи инилерин, карындаштарын ушу тойлорго ырдап, концерттерде ырдап багып келет. Адилет баары жакшы болот буюрса. Баарыбыз телефондор жандырып Адилеттин ырдаган колдоп отуралы. Келиңиздер. Адилет инибизде сөз. Күндөрдө өтүп кетер, кыйналган жандардын күнү жетер. Баркын билбей бул жашоонун, жашадык заманда өзүм деген. Баркын билбей бул жашоонун,
Yaşadık zamanda özüm degen. Bulsun olur ötüp keter, jamandın ardından jakşı gelet. Abalыңды сурай турган, бул күндө адамга адам керек. Абалыңды сурай турган, бул күндө адамга адам керек. Sabır керек, сынбай турган, жакшы күн бар әлі улай турган. Жиналсын деп адам заты, сыноолорду Кудай сунган. Жиналсын деп адам заты, сыноолорду Аллах сунган. Бул сыноолор өтүп кетер, жамандын артынан жакшы келет. Амалыңды сурай турган, бул күндө адамга адам керек. Амалыңды сурай турган, бул күндө адамга адам керек. Амалыңды сурай турган, бул күндө адамга адам керек. Үмүттүн этегин кармап турганында үзүлбөйт силер бар жашап турат. Колдогон көңүлү кенендери көзүндөн сүйүнтүп жашактырат. Жакшылар бар жашоону артык көрөм, арасында жүрсөм дейм чуркап кенен. Баладай кубанып буйруса мен силерге балдагымды ыргытып басып келем. Адилет Уланбеков. Молодец, красавчик. Ушу мени колдоп жаткан Азем Ош Тамада борбору жана Ош шаардык мэриясы, стадион жетекчилигине Аллахым баарыңыздарга разы болсун. Маданият башкармалыгына, жалпы кыргыз элиме Аллахым разы болсун. Баарыңыздардын келип бергениңизге чоң рахмат. Аллах таалам баарыңыздардан разы болсун. Амин. Рахмат. Эми чоң энебизден акыбат алалы, мүмкүн болсо чоң эне келиңиз элден акыбат алалы.